Tengsi kardom kadukawi karbitish 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fans tami la pen pinila so video long nani to pana ki wan pila bangke non hetong Assam government hin pen kapiklang pon schema kimido la so schema puthak sinali tum fan la so video long nang than pachini ponik po nali tum la so YouTube channel na anda subscribe kilang pude subscribe ikon la pen video nali tum share ponik tha karbiang long aras tami palai na la pen pachini na tangke non kopi scheme ma la pen ka apply ning ji ko son ma kopi piale silong ponji ma la so puthak le lang pononang la pen che than pononang tangke non pathek pen che than pononang apun bahan scheme aputhak non hejong Assam government mat Assam state pen ke launch pon scheme no la pen so scheme ale la pen ko PPC la so scheme ale ke long ji fan ke claim ning ji ma la so puthak stami ni li non ali tum fanang than pechini ponik po la so article a link ni li la so video description ala stami pi ponik lo na li tum jang si kicheng pen ki jut anda ke tok pon ana son details pen lang egi pulte na li tum stami lang ponik me la kicheng si scheme men la bang ke dak apun bahan scheme pusidak ke tok pon no mate short form and pudam te ABS pudam la pen dak ketok pona ting pon da Assam state government ahin pensi la so apun bahan scheme Assam ke launch pon la bangke ke dam tangani kan 2024 aning kan hotsi ke launch pon iglo la pen so scheme la bangke loan scheme lo government employees atum apan mate government service ki do atum hansi la so scheme banga especially ke launch pon iglo mate paklang pon iglo lapen so scheme la bangke jongse nanglitum four wheelers ba two wheelers le nami pustami nalitum jong longjong se tangka dordere empolte nalitum la apun bahan scheme la so scheme pens tame loan and pen nalitum four wheelers bate two wheelers agari la bangke nalitum nam onlo lase kopi pi along se kon ana person se en pon ma la so puthas ta menali tum ko chini nang jikina solo under the scheme the authorities will charge an interest 2% on the purchase of petrol or diesel vehicle 3% on electric vehicle for male employee and for female employees it is 3% for every vehicles matela son lo jongsi nalitum petrol lapen diesel agari jong sinami pulte alang litum 2% da interest ba and ponik mu lapen electric vehicle jong sin nalitum nam example de 3% si da interest bange and ponik po labangke melatum halam mate pinso atuma phano lapen arloso tum labangke nalitum petrol diesel agari le nam stame lapen electrical mate current pen kasuli aghari le nalitum nam stame mate motor le nam stame also mate female tuma phan bangke 3% ase dak and ponik po pusta tok pono lase nalitum gari motor jong se nalitum nam exi pulo tangka dor de rem pulo nalitum la apun bahan scheme along penalitum loan and pens tame four wheelers la pen two wheelers tame nalitum nam long lo mate nam email lo la pen la so loan kilong ji first tame nalitum formalities la bangke penaan ki claim nang ji do la pen ki chengsi eligibility criteria la bangke ka chini nang ji kenang solo ki chengsi nalitum dak thek pon long exi the applicant must be government official in Assam state mate Assam arlo Assam arlosis la sakuri claim nang po mate lapen Assam government pen ki pipon avreng awar sai ki do tum nang po lapen nalitum putho that hek pon thulongi the applicant must be between age group of 21 to 53 years mate arta la bangke 21 pen 53 years arta tumsi la solun bang long pon ek po lapen the applicant must serving in the Assam state government for 7 years lapen 7 years Assam government la so overing over 7 years ke claim long tang tum mate ke claim tang tum nang po lapen the annual income of the family must not excess in IRN 3 lakhs lapen 3 lakhs benda ke ong bang kali nang po lapen benefit kopi pi ali si kilong ponjima benefit under
apun bahan scheme mate la so scheme along penali tum ali ku PPC ke long ponjima la so pura estame da ke tok pondo with the help of scheme government employees can fulfill their dreams of buying a vehicle jong sinali tum akimang motor four wheeler la pen three wheeler jong si ba two wheelers jong sinali tum ki namji jong si kamat hadu pulte nalitum la so apun bahan scheme along penalitum loan and pen labang kenalitum nam ilong po mate nalitum akimang labang ke chunik po la pen putha dag dotula the government will provide loans to government official with every little interest la penalitum jong si loan and polote interest tamedak jum pigi mate pena an low interest penalitum la so loan bang long pon ikpo lapen the subsidy amount will be transferred direct to the salary account of the applicant lapen February 1st kali pulutang ti la March 1st molom si long ponji pusi account long si ke jangma la sodim si government hin pestami la sotangka hodana litum account long si nang thabik po puta dak tok pona lapen the applicant also repay to the amount of the loan with a minimum of 3 years and maximum 7 years mate ningkan thom kalte ningkan troxy the song bong sanalitum la so loan bang ke pajod nangpo lapen loan amount and process la bang ke la sono dage tok pona teng polote the minimum loan amount will be 848 times the net monthly income or rest 15 whichever is lower mate nalitum dak 48 times nalitum 2 nangpo lapen monthly income lang pen total dak 15 lakhs puta tokpon la pen nalitum dak 2.9 la bangke la sono repayment period of apun bahan scheme la bangke the repayment period of the loan under the apun bahan scheme is 3 to 7 years la song bong pensionalitum complete na po jong sinalitum la so scheme jong sining dok pulte prabjin penalitum jong sinang ji pulte bank along stame humri dam egon kali pulte tibokhet ason showroom long le nani tum dam pens tame arju dam pon igme la pen hala tum details salam labang kenang thanik pol la pen nani tum dak pen ka fill up pon ingchi a form la ta penang an duji la so form ni lino nali tum fan example upon piklang pon ikpo la pen a form la bang ni li dak download pon edelas tame nani tum dak thek pon long ji screen along dak self declaration la so form banali tum reading do nang po nalitum dak thek polong exi finance department na so form pen nang pik po nalitum fan la pen self declaration under apun bahan scheme la pen nalitum dak employee name la pen destination la pen department date of birth la hai dak tok nang po la pen respected sir madam nalitum dak ka fill up nang ji ison so nido la so hormone nalitum dak fill up nang po la pen kupipi ma details nalitum la benglong damate long pon ikpon ni lidak sample apan sidak hini ke thom do form do iko la so form bang process banalitum claim nang po jo la la pulte nalitum la scheme ali bangke long do nikpo la pen video nalitum share pon ikta kar biang long ras tame palang ikna la pen pachinik na la pen na so scheme dong sinalitum nangji pulte tibokhat nalitum la beng along humri dam eko hada stame nalitum information hada pen stame nalitum na pikpo la pen DDO's certification under apun bahan scheme na so a form stame nalitum arden kido nang chikinang so to the branch manager la pen branch nalitum dak tok na po la pen hello nalitum na so hormu la haya form ba nalitum fill up thaisi na pidam na po chala lo la sipinia video lo bang nilina ge than ponji la bang kela anchor lo la sidumi thak me ka du ka ve kar british 2.0 youtube channel long kelang ra do ana pon stame nilin pen card